Maloi lau mali e ho e ki me lelei e tonga kutoa pe fie ki talitali lelei ki mo tonu ki o mo uni o ngongo mo le te o tonga uluan ki me waka ma fo ki televisione tonga ki he hoani. Maka igo ki ngahi ulu i o ngongo. Popo a tongani ki tali ai tohi tutu uni ngau e ki whiriri waki o ea ki hui ke tu lawe lawe iri a tongani ki nunu a kovi me he whiriri waki o ea. Tau moloto ia honi ai fukai ni ihi tongani koe whapaapa ki he minista ai potungai ngoui me te koni me wau akau viri manu pangai hingano. Pea lau ngiau e kainga tonga na nau au kolo atu ki he mala e akapuru o tahua ni afi koe kei poupou ai pe ki timiri ke tongani mate maatonga. O kutewe mengahi o ke he anaiangi whatahe me ta wakai ki whamimitaha me mala e o sipoti pe foki ki he tuunga o ea. Koe wakailiwa e ni ki he whaikiki me kautaha Pacific Timber and Hardware. Na e whamamawhai he e ki pale mia ai tuku pā tongani ke tali e tohi tutu uni ngāwe ki whiriri waki o ea rotonga i whakataha ai kautaki ngai pule angai komini weli wa noa wowa ai a kurotonga whai i ki Kali Rwanda. Malia Kutenbale me whaiki ke tara noa ko ia. Ia mea ai pale mea ho akawa mei liku. O ku tu whakataha i pule angatonga mai ka kai whanua koe poupou ka kato ki he ngā weni. Koe hika whia mao ke whakahoko i he wawe taha ai ngā ue ki ano matatali ngai nunu a kovi mei he wheliuli waki o ea. Ai ka taha ngai ka veinga o tokanga ki ai pule anga. Nane me a koe tohi te tuuni ngā ue mahu inga eni ki he kahau. Koe hika tokanga ki he kahau mo tau tangata ka hoko mai o kui awhini mai a lolotonga ni. Pea maka tu unga ia whia mao ke tali ai ngāwe ke tohi tutu uni ngāwe ni i he whakataha. O kaunwhu ke tongani i ngai whanua tu ki mua i maamani o kutu o lawe lawe ili taha ki he ngahi nunu a kovi me i he whelili waki o ea. Kowe sea tongani me he ngahi nunu a koe ni o kau ke whaingataa me he pā ai ma ungawhi o whakatupai pia kula hoko atu ki he au mai e COVID taha hiwa. Ko laka i ngai saikolone la lahi e fitu ko ni ahia e whanua me he ta wafi tahataha ki he wafi wanoa. Pea koe kotohi ngai whaingata anko e nia kue sia e tuunga ātakai me tuunga whakaekonomika e whanua. E kai ngata hika o kule ko te whanua ai mirimita e ono poine wha ai a ke mālohi e whukahitahi i he tau. Pea ke wesia ki he mo ui e wheo i he hakau. Nei te mea pale mea o ku kaumu i ka veinga ki he tāwhia lahi mo i tāwhia e whanua, kene we se tu unga tāu o e vai me lalo whanua, pehe ki he hokhoka te pakuka i e whanua. Koe tohi tutu uni ngāu e Living Lands Charter, o kui loto i ngāu e ki no vete ki a whaingataa ki he auhia e whanua. Wheliuli waki o ea, kai pehe ki he sii ai ngai kolona whaina tula o kuha i e whanua. Koe tohi tutu uni ngāu e enina e whafua i hire whakataha ai sino ngāu e whawapuli anga ki he wheliuli waki o ea pe IPC. Me he lipoti ma kehe i he wheliuli waki o ea mo kere kere i he wanoa taha hiwa. Kei kehene whamalo i ai pe hua kawa mei liku ai tokoni i whakawawe wawe ni whahoko mai me he Kominueli me ngahi whono me mipa o i Kominueli, hiri e whatamaki i Sanuali. O kulorotanga tau moloto i he ahoni ai ngahi fuka i ni ihi tongani, ko e whaha i he whapaapa e whanua ki he mea whakaeiki o vili manupangai hingano, ko minista malolo e potungau e ngowe mea tako ni moe wā akau, ko hiri ia ai tutu uni me he eiki pale mea huakawa miliku. O kui kei ngata pe i he tau moloto ai whukatonga, ka kukau kei me ngahi fuka i ni ihi ngahi ofisi whakadiplomatika i tongani, o kau kei a sia pani no usila mo Piritania. O kumahino pe o kuwhahoko ai o wauwha maa vai mo hinga no i ahoni, ai a kuwhai pe i hono mea anga i uiha. E whakakata e wau o i mea whaiki ke mala e ahoto ke lau i uiha. Kei ke heko viriami mano panga ina e whanofo ia i ahua valo ti sema i ta o ko si koe minista e potu ngau e ngowe, mea toko ni mwe vau akau, hiria ene i kuna ai whiri whalea lea i nove maa. Na e poa ki te ngetangi a hingano kai whalau ki no sila ko e whaito o whawhare mahaki, o toki pe kia i he ahonga wholo sune i he whare mahaki aukalani i no sila, pe ne toki tō uta i tongani i he tuapure lulu wike ko o si. Na e lau ngeawe ka kai tonga na nau au kolo atu ke mala e akapulu o tahu hui no sila, ko e kei whahai pe e nau poupou ka kato ki he tau tesi ko ia e timi mate maatonga, ai o ka manaki ke whai e ahatokona ki Malia Kutenbale me whaikiki.
Ko e polo kalama whawhiawhia pe eni ki hana pōpōua o e timi o kaun whakataha i pe mono whakaha i nau pōpō ki e timi mati maatonga ai ta mai ki whewhine. Nei kaua ki heni me timi i Kiwis anu usila. Ko e taha eni he polo kalama whakamāwhana mo whakawhiawhia i e mahino ai wōwonga taha o ku hā mai me he kai ngā tonga inu usila i nau ka whataha i hana pōpōua e timi mati maatonga. Nei tō lai me ni ihine i kai te nau lava tu ke polo kalama ni ka nana whakaha pe nau pōpō mo i teke mati maatonga mi hana o ngai apinu whanga o whakafau i e media wha sosiale. E ono whaik eke o ngonga i leite o tō ngā i he pongpongi o aho ni a e skeritali o kautaha ngā ue tonga mo oilelea Aotearoa no usila, pakilau a manase lua, o i kai maho e ngai a pe e kuna pe olungia ai timi, ka koe mea maho i ngā ke o ngoi e whanau wa inga o ku whai pe ono pōpō hana o taleniti wa inga. Lora tonga ni kua kamata pe ngā he floatia ani awhi i kai ngata pe tonga tapuni ka na i kau mai ki ai mo nio top tapu pe heki wa wao. O mahino pe whonkia lahi lau ngā koe hike to tongi ti solo mo pensini, ka koe wike e nia i kai toi laua e mole ia i he uto e mea lele, tupo pe me maa whana e loto i he pōpō i he timi mate maatonga. Keu hike te wākio e whakawhiawhia pongpongi ko tuku atai tutu uni me potunga o iako e puleanga, ke ngahi ako anga puleanga ko toa pe e tuku ho ata pe ai ako a pongpongi. O kumanga to unga pe eni ke whakawhainga maalia i ai float i ako te o whakahoko, ke whamahino i kai ha toa e tu toko taha. Ke kehe neongo i whai ai whiau hi ai mate matonga mo i Kiwis in usila ka koe aho tokonaki, koe loto mo i whakakaukau e tonga kotoa e i he timi mate matonga. Ko tau mea au eni ke hei whonga o i tau, mo i ke i hokohoko mai pe ngahi ofa mo i to koni me tua puleanga, ke hiki whatamakina ni wisi ai a tongani i Sanuali. Nai whaki mai ai he puleanga le pāpurika Filipaini e tola Amerika e taha manu ki tongani e niawhi, ke to koni a tongani i he ngahi whakiaki ko ia mi he pāe mo ngāwhi hunga tonga hunga hapai i ka mataanga o i tau ni. Nai whaki atua ai to koni koe ni e he ambassador a Filipaini ki Australia Barbara Dereveka, ki he tanawhika o lahi a tongani ki Australia Princess Angelica Lato fui peka tuku aho i Australia pe. Kei kehe nei me ai tāhi neo whamalo i ai puleanga le pāpurika Filipaini i e ofa koe ni ko na whaki mai ki he puleanga tonga. Pea o kutuku ato e whakatokanga mo i na me he potunga e polisi ke uhi kohani i ok nau whakakaukau ke whaiha whahinga tō o ngā mo ui o ki kai tau, ke newe si ai pōpō fia e kakai e whanua ki he timi mate maatonga ro tō ngai float i he aho whalaite. Ko e tokanga ku hiko i ngahi palopalema na e whenga ngai mai mo i potunga oe ki mua, o ki eipeni ihi au ku nau toki kauhake peki nau toru ki he whawhiawhia, te eke le sisita e nau mea lele ke kau ki he floati. I he ne pehe ku tapo wai ai tokoni komisiona polisi te vita vai lea, kua pao peke le sisita ai ngahi mea lele e kau ki he floati, ka i kain te nau malawa pe ke ta ofi ha ngahi mea lele, o ku i kain te nau mui ki he tutu o ni. Koe whakendi, unau mawhana pe o whakaukau te nau hoko mai ki hala o whahoko e nau float. Pau ki kai koe whonga to tonu ia, o ku tutun e rao, ku pau ke a whai ai tonu kore, wahai aho moi kaini, te moi te tu goi a kona ki whahau whai e floati. Te au ku whai rewa no wakai e ngai kupe rau aki, te pe ke tu ma whai na maari e halapure a ngā. Te rawa atu e ngofua. Ka pau koe ani unau whakaukau pera nau ki float, ka nau hoku mai ki ala o ngā weaki ai hapure a ngā, pe a ngā ake ngā nef maumare o lahi. O ngā tonga o ku nau kotu ku whaambeki whamahini, o ku kai whangofua ni e rao, te e ala ke tau motor, te e ala ke tai e ngā whahiru. Ka kotu koe whonga to tonu pe ia, ka pau ku tau pōpō ke te mi, o tu whenua anoa pe, o tu e tau whanji kuka, e tau whanonga moia, au i kai te whai ha whanonga whatakola. Mō marunga pe te mana tui po, o kuai pe e ngā i apsia, o ngā i katangia te ke, malot, o whai e ngā i kolo, whai e ngā i apsias, o ngā te tuke ke. Roto ngai ni o ku whangatangata pe whoki ai ngahi mea lele e kawatu ki he floati, ai ako mea lele pe e tolu me he potunga o e pikau taha. I ha polo kalama televisioni mo le tio ai wa ngau sipote e potunga o ki ngahi ngau e whaloto whanua,
Na e whahai e te koni pule lahi e wa ngawe sipoti e potu ngawe o ne toto a nisi, o kumatu unga eni me he lahi o ngahi mea lele ko le sisita, ka o i kai whi mao ke fu whemo e kina au pito ai hala, ke uhi ke ngahi tūtu uni o i COVID tāhi wā. Nā ne kore heni ki kakai e whunua ke whapoto pe mua ai whia o kunau whai, i e teimi o kua tuai e whununga ki honau ngahi tō mua. Ei e kakai i he ngahi kolo pe unau nofo pe he ve hala o ku fu te pe fu o te nau whia. E ko hui ku nau wha ai e ngahi mea kai ke tā o mixa ki e vai o Hawaii pe ku pi i ki he ngahi floati. Ya ku kore wha more atu ke kakai unau whai ngahi whia ko ia pe ko whia pe ko roto mamahi. O kore atu ke mo angalerei mo o tuku ia me mo whia pe ka pau waha ngai kolo pāsia te floati tā mai ha mo ki sip tau he ve hala sai pe ia ka o mo te pe he ke ngai lea ku o hake pe me ngai floati ni me kakai pe si o float ki mantu o ku live stream pe ku puke ngai mea whai tā whe mau ke wakai mai a mamani o ku tau whakahoko i he whaunga whakaapa whaunga lele au pito, whaunga whetau i aki. O e floati ko ni o ku whakataha pe ki he mala e agapulu i he ako maalunga o tonga o toki kamata mi ai ai ana e whamala ala heni ki ai a Eva Mafi me he waa sipoti ko ia ai poto ngā hue. Ai ako ne taha wā pe whotutu e kamata lewa floati te tau hu mai pe he hala vaiola motua ki he hala tau wha hau. Pea e hu whakatoke laure vai ai whanonga e floati ki lotokolo, ke tau au mai ki hala muna, pe te tau alu whakahahake ai ki maawhanga. Pea i he tau au koia ke mga whaa koia e wafkun salo te tau awhi ai i he hala pai pāsi, te tau hu whakatonga rewa. Ai te tau takai hake rewa i maawhanga, hawa i hala rewa, te tau au mai ke run about koe i lotokolo. Ai a koe run about eni i he whitaulaki anga o e hala pai pāsi pia mo tau whaahau road. Pia te tau te huu whakatonga le vai ai alu koia ai froti. Ai e alu froti o au ki api koia ko vaiola pia e awhi le vai froti ai. Te tok taranoa tanai he anga e vahe froti ka koe he anga i e halanga koe te tau alu ai. Ai a te tau awhi le vai whalemahaki vaiola o huu whakahihifu ai. Te tau alai ke hala waha kolo, pea ki ai lewa ngai whotutu ki he vahe koia floati he angai hoko atu ki vahe loto, vahe hahake, pea mo vahe hifo. Pea whoki mai lewa floati ki loto kolo, fou mai ia i hala waha kolo, o hau ai peo mātuku mai pe floati ka koe angai. E whingai aki e potu ngāwe mo potu ngai polisi i hono whapapau i ai hao mo e malue mo ui e ai kakai e whanua, rotonga ai whakawhiawhia o i aho. Tau te whito ki hona whapapau i a ki nau tolu ku nau kei talangata a ki he mau kawamalohi tapu lorotonga ko ia ai whakauli. Koe ka kātou bea mo uni ngong wharato whanua pe he ki he whamuitaha me mala e o he sipoti ki Hawani ki mua koe pe tau mawai tau te wakaieng pe hen ki ngāhi ulu i ongo. Pōpō a tongani ki tālia tohi tūtu uni ngāwe ki whiririwaki o ea koe hi ke tuurawara veiri a tongani ki he nunu a kovi ko ia me whiririwaki o ea. Tō moloto i a honi e whukaini i hito ngani koe whaapa-apa ki he minista o potu ngowe mea toko ni me wau akau veri manu pangai hingano. Pea lau ngeawe ka inga tonga na nau au kolo atu ki he malai aka pulu ata hoa ni awhi koe ke i pōpōnga i pe ki he timiri ki a tonga ni mate mātonga. Koe ka kātou pe mo uni ngonga mo le tō tonga o waki me waka mo whoke te visone tonga ki Hawani o kia i e whaamu me a tāki le leko tau pe ngai o ngoni kiro te whale katoa pe. Whamalat kui tau kei whiau mai, ko riri ani polu tere, ka muni au.